دم باش بینر و گهدارên hêja di basî roja îro del gel beme. Bi nêzîkahiya hilbijartinên Tirkiye wekî gelek carên berê dîsa alozî û şiddet bandoriyê li proseya hilbijartinan dikin. Vê carê jî pirsûsa girêdayê Rihayê li Bakurê Kurdistanê bû qurbana aloziyan. Di şerê di navbêna endamên malbatên namzetên AK Parti û DBP'yan de berî du rojan heta niha 5 kesan jiyana xwe ji dest daye û nêzîkî 10 kesên din jî birîndar in. Prosesa hilbijartinan li Tirkiyeyê bi awayek giştî zemîneyek ji bo aloziyan pêda kiriye. Siyaset, partî û hevpeymanî bi devjenî bersiva hebûdû didin û rikberiyek di asta bilind de têjiyandin. Eger û encamên rûdana pirsûsê bandora wê li proseya hilbijartinan sekna siyaset û medyayê girêdayê hilbijartinan û bi taybetî rewşa HDP em dê li gel mêvanê basî rojê îro namzetê HDP ji Stenbolê Mustafa Awcı re bigirin dest û binirxîn. Silav kek Mustafa, ez bi rûdana pirsûsê dest pê dikim. Rûdana pirsûsê aloziya prosesa hilbijartinên li Tirkiyeyê raxist ber çavan. Ev çendîn caran bûyerên herî bixwîn û bi bandor li pirsûsê rû didin. Gelo taybetmendiyekî pirsûs heye. Çima pirsûs kek Mustafa? بله سلام حرمت جبو و تماشاوانه و یعنی براستی پرسوس اگر که میره پرسوسه او بویره کل پرسوسه قومی ما بریاس هلبجارتنا پیواجوه هلبجارتنا یکی مجداره یک جی آنها جاردن و پیواجوه هلبجارتنه دا به تایبتی اف قتل عام کبونه اف بویره کبونه لپرسوسه دبن بریا یک مجداری هون جیزانن تماشاوانی و جیزانن را گشی جیزانه 33 حب جوانا جیانا خود دست دابون ایرو جی جاردن 5 حب جیان یعنی 5 کسا جیانا خود دست دایا جی 4 کسی وانا ریوبر و اندام هدپینه یک جی نامزد AKP نزدیکتایی وی چی از نزانم دبی برایویه yani jiyana xwe destane belê ji kîjan terefî dibin bira bibin va bu yera em napejirînin em pê xemgîn bûne yani pirsûs eger ku mêriv hilde destê xwe bi taybetî çira pergal aniha desthilatdar dişine ser gorî me girêda xwe bi pêvajoya berxwedana Kobaniyê ve heye em baş zanin پیواجوه برخودانا کوبانیه دا پرسوسه گلی پرسوسه ولاد پاریس رول که مزن لیست جبروی گوری تخمینامه گوری تثبیتیمه سیستم پرسوسه و سکنا پرسوسه ناپجیرینه حزم ناکه جاردن جی ایرو چند روز ما جهل بجارتنه را جاردن بویره که ور قومی یعنی سدمی میرو لیدن هیره yani ev çapemeniye de çadet nexuyandın tiştekî wer nîm. Kek Mustafa em verin ser wê pirsên niha. Em jî nav ez. Kek Mustafa ji agahdariyen ku min ji pirsûsê xwe wergirtî berî ku ez derbasî bernameyê bibim. Gelek hêzên ewleyî ji gelek deberan heta ji Mêrdînê ji Diyarbekirê ji bajarên din derbasî pirsûsê kirine. Tê gotin ku çûne cihê taziyê êgo hatiye dayîn serxweşiyê hatiye dan xelkên ku çar kesên ku ji nêzîkî HDP ne taziya wan hatiye dayîn beramberî wan peywendiyekî xerab tê birêvebirin ji alî hêzên ewleyî ve sekna dewletê ku sekna desthilatê ku divê pêvajoya hilbijartinan de girêdayî pirsûsê çima û sabrê vediçe ku alozî kurtir bibe. Belê yani pirsûsê da dest hatiye pêkirin rast e belkî erê taybetiya me taybetmendiya wî jî hebû me got ev di pêvajoya Kobaniyê ve girêda xwe heye lê elê beriya wî du roja serokkomar de sosyal medyayı da jî hate parvekirin tiştek gotibû yani HDP bin barajê da bihêlin wek talimatekî em dabû teşkîlata AKP hem jî dibe û berpirsyarê saziyê dewletê
گش وک وی تعلیماتی یعنی مزانه بو سر وی تعلیماتی شون دا گلک تشتی چه ببین لپرسوسی رودا ev bu yer derket yani gireda xub wê تعلیماتê re heye em viyad karin bêjin ev bu yera ku qewimiye belê niha min ê ew bigota pênc heb jiyan yani pênc kesa ziyana xwe dest daye nav wan pênc kesa da ji yekî ra çapemeniya Tirkiye siyasetmedarê desthilatdariya Tirkiye viya dibêjin dibe ki şehîd e yekî dixne şehîd ê dinê wek terorîsta didine nîşan yani meriv çawa dibêje eva 25 sale ew ê ku derê jiyana xwe dest dane endamê me ne rêveberê me ne 25 sale li wê derê esnafin em jî niha li İstenbolê li tevê esnafa digerin beriya hilbijartinê ev xebat çê dibe hinek esnaf selama me jî venagirin hinek ji me jî xaşinînin hinek deriyê xwe jî sermeda digirin mesela diyelim ki vê tepkê jî dine nîşan em ji we hez nakin em naxwazin selama we jî bigirin lê heya roja îro ew esnafê ku bertegê nîşanî me dixe me jê re pirseke ku wê acizke jî me negotiye yani doğal em dibînin herkes Vezîrê Navxweyê Tirkiye Süleyman Soylu di daxuyaniyekê xwe de dest nîşan dike ku Muharrem İnce ê ku namzetê CHP ê ji bo serokkomariyê ev e ku tometbarê vê bûyera Pirsûseyê ji ber ku helwestên wî wêrekiyê didin PKK ku bûyerên wiha pêk bîne wekî ku li Pirsûsê Rûdayî nirxandina we dixwazim bigirim. Melê vê dereqê de em dikarin evî bêjin niha AKP desthilatdariya AKP ji 24 Haziranê da kuş sandoqê derkeve xebatê xwe stratejîk li ser têkçûna me ku em bin barajê da bimînin li ser wê esasî dimeşîne eva tê xuya nava rêya gişî da jî zaten eşkere biyedî di vê derheqê da viyatîne ziman dixwaze ew ê ku nêzîkî me dibin an jî ê ku wek wî nafikirin aliyê muhalefetê da hinek tiştê cuda dibêjin dixwaze ku narkokî navbera me û wana da jî bide çêkirin ku kes newêribe behsa me bike her tiştî dizvirîne tîne bi PKK ra bi xebatê PKK ra bi ew kêra girê dide ki wana bitirsîne hinekî paş da gav bavêjin ev ê stratejî van gotina van nêzîkte hetanî roja îro tu encam nedaye AKP yani herkes zane baş ekek Mustafa niha ekek Mustafa medya Türkiye jî aliyên nêzîkî desthilata Türkiye jî dest nîşan kirin yek ji wana Dewlet Bahçelî bû ê ku di beriya Cumhur de hevkarê AK Partiye ku dibêjin ku HDP'yi ya êrişî AK Partî kiriye gelo HDP li kû derê çendîn cara ve êrişî AK Partî kiriye. Benê tê xuyan bira yekî nêzik bikin yek mînakekî bidin pozitif somut donekî ku destê me da hebe bêjin ki li filan derê HDP'lîkî çiye êriş kiriye yek kevire kavîtiye cama birokî yan jî erebeke AKP yan jî namzetekî wî aciz kiriye ev bûyer jî werneke tümîle îftirane davêjine me eva bira bêzanîn em naxwazin kes aciz be em dibîn ki bira pêvajo atmosfereke demokratîk da bimeşe binêre li ser vê bûyerê bile daxuyaniya me ev e em dibin ki provokasyonê dikin dixwazin vê pêvajoya hilbijartinê bixne wek gola xûnê em ji xebatkarê xwe ra ji hilbijêrê xwe ra ji heskeriyê xwe ra her timevî dibêjin neyne provokasyonê yanî lê belê mêriv gerek ku xwe biparêze wexta yekê êrişî ser mêriv kir wek pezeke qurbanê mêriv istiyê xwe ber wî dirêj nake kî em mecbûrin xwe biparêzin yanî heya roja îro tu êrişê me çê nebûne mij ber wê ew mînak da em nava esnaf digerin yê ku bertekê dine me jî em wana aciz nakin tiştekî nabêj newada em werne ser helwesta medyayê da jî êrişeke em werne ser helwesta medyayê niha medya belê medya rastaqîn wekî trîbûna civatê ye wijdana civatê ye xizmeta civatê asoya medya rastaqîn e
گلو دبویرا پرسوسی ده و دوا آلوزیین کو رودایی ده مدیا ترکیه دی چرچوه که وسا ده تفگریه مدیا ترکیه نها مدیا که راستقی نینه ادی وجدان جی نمایه تو اتیک اخلاقی که کشبو مدیای ölçük جیتنه یعنی پیوانک جیتنه دستلاتداری چه دبیجه چه امر دکه او مدیا اوی دکه ده پیواجوه عفرینی دا پیواجوه شهر عفرینی دا یعنی سروک وزیر مدیا گشتوک نکرن جوان را تشتگو گو هون ایرو شوندا مچه گوتیه هونی ویا بمشینن ذاتن وی چاقی پرسپکتیف اقدام مدیا بریا ویجی پشتی ویجی خنجی و پرسپکتیفی نکاره تو تشتکی بکه نویره بکشی ور تسلیم یا ام جوی تشتکی هیوی ناکن ام تنه دبین خودی ویجدان بن برا اخلاقی کی وهبه پیوانه کی وهبه بویر چوا قومیه وی بویره و یعنی اوبژکتیف اوی بدن برا ریا گشی ورنینه yani dibin ki HDP'liya yani meriv HDP'liya ki deri erişi servan namzeta kirin ev HDP'liyi ku hatine kuştin hatine katil kirin dikana xuda hatine kuştin meriv di mala xuda dikare erişi yeki din bike yeki vere ser mala meriv vere ceserciyi kari meriv di vurda bikuje tu nikari beji erişkar ی خودی مالیه ایرشکار یه دروانه یعنی چونه وی دری اسناف زیارت کرینه اندام مجی گوتنه کی برتک دانه نیشان ام جوا حظ ناکن ام ریا خنانه وان تشتی که با تا کرن اف بو وانا جویت برتگی را حرمت در خستا پیش خاطری خوب خستانه در کانه بچونا وانا چه کرن وی دری دا گلر رشاندن یک لورا قتل کرن یعنی انجام گیشتن دست مدا یک نخوشخانه قتل کرنه باوی وانا چیه باوی وانا لینچ کرنه یعنی اکی که ایریشی کی کریه یا مدیا حقیقت مدیا راستی مدیا که حقیقت اوبژکتیف olarak بگیینه را گشتی اف مدیا ترکیه کنه اون بحث کن اونینه یعنی خودی کریه که هون هنه حبکی نها مدیا که آزاد هیا که هون جی نبن او مدیا حبکی که چاپمانیا آزاد جی نبه دیمه که چه بکن قریجه فاتوری واناش مرا درخن یعنی و ظلمه و حقارته بله دخوازم بزانبم ده پروسیا هلبجارتنان ده باندورین بویرین وها لپروسیا هلبجارتنان با آوائه کی گشتی لی ترکیه چاواده که او به طایبتی لروشا هدپه چاواد که یک مصطفى بله هم ویا بیجن جدو هوا او قتل عامه که چه بیه مدیا چه بیجه برا بیجه ام نوا هلبجیر را دگرن هم باور بکن هلبجیر تبکی که مزن دنه نیشان یعنی هلبجیر ویا قبول ناکن ذاتن وقتا که دست پیکرن اقتدار تشتکو یعنی وی دستلاتداری تشتکو دخوازه به شر به خوینه به مرنه خوشوی صندوقی درخه خنجی شر خنجی مرنه خنجی خوینه تو تشتکی آنها پیشنیار ناکش را گشی را یعنی جبر وی که اف پرووکاسیون ور یه بکجی های رو چند روزی من مایه هم باورن هی گلک بویر دبنی ببینجی یعنی ام هیویا یعنی ام لهیویه نه هری ام تدبیر خود گرن لی تشتکیه بریا یکی مجداری وی پیواجو هلبجارتنی دا ما گوبرا تامله خون نرجه مدفج خبات خوی هلبجارتنی بردان وی پیواجو یکی مجداری دا ولی که بومبل انقره تقیا سد یک حوال مجیانا خود دستان نزی که 500 کسی وی چاخی غازی ببون پشتی وی بویره متوی ترکیه دا خبات خوی هلبجارتنی متینگ مش برو وکرین خبات آراج که آنونس تکن خبات وانا مگش دانه بطال کرن لی ایرو دی اموسا ناکن ایرو چه دکن برا بکن ام خبات خو بطال ناکن جبر پرسیاریا مهیش بو وی جواکا ترکیه جبو 8 میلیونی جبو وی ولاتی ام مجبور رولا خو بلیزن بدلی وی دبک و هبن بدلی وی گرانن جی لی برا اف بی زانین ام تدبیری خو بگرن ام ناینه پرووکاسیونا لی ام خبات خو هلبجارتنی بطال ناکن وی آلیوا تو تاثیر لسر منه کریه لسر هلبجیرا چه تاثیروی چه بیه یعنی با آواکی خورد از دکارم بیجم هنگی دچه اف شدت کل سرمه اف ظلم کل سرمه تی مشاندن زیده هلبجیرا بربمه دشینه جبو وی یکی تاثیر که و ساجی آلیه جبو بله کک مصطفى نها گاواگو من بخواه شوپاند پشتی بویرا پرسوسی رودایی من بخواه شوپاند پارتیین دستلات دجی ایده هف پیمانیا جمهور ده هر وها ده هف پیمانیا ملت دجی مثلا
پارتیا اپوزیسیونی CHP سکرتری وانای گشتی دی توییتری ده گواگو سرخوشیین خو تعزیین خو پیشکش کردن سرخوشیین خو تعزیین خو جبو برای نامزد پارلمانتریا آک پارتی دست نشان کردن لیجبو 4 قربانیین دن دی قادا سیاسی ترکیه ده هلوسته که وسا تن نبو یعنی و شاشیتی اگر کوور کربن ما نشو پاندنوی در حقیقت بنیره پیام مجبور هر کسی بو مجبور هر کسی هر مالبات سرساخی غاست ام پارتی که ورن یعنی تنش بو خودنا ام تنش بو خودنا گرین ام بو تیوی ترکیه دگرین کی جیانا خود دست دبرا بده ام جبو هر کس دلی مدشوته جبو هر کسی اگر کو سیاست مدارک چه پارتی نو اتفاق و اپوزیسیون دابن چه دنی بن یه دنی ذاتن تفهم کرن مسری داجیگو اوی کو جیانا خود دست دایش بو مالبات نامزد اواد بجوی را دبین شهید ایدنی وقت تروریست دخوازم بدن نشان جوی دریج مدیاجی هزه که مزن دگرین برای مدیاجی دخوازن آلگی کی ناو هل بجی را دا چه بکن ناو را گشی دا چه بکن لی اگر پارتیس یا اپوزیسیون یه ناو اتفاق نتو دا اگر که اوجی وی که ماسیه بکن هم باور بکن تو کاروانات دا چه نابه اوجی به خود بیجن دبی کی اف شری کنه ها دخوازم بدن مشاندنه اف بویری کو دخوازم بدن چه کرنه اف پراکاسیونه کو چه دبن اف دستلا پارتی ناف اتفاق جمهور دا یه دستلاداری دا تنی نجبو پیش روزا و دولتیه نجبو پیش روزا و جواکیه جبو پیش روزا دستلاداریه لسر وی بابت اگر از راوستم کک مصطفی نوها چندین جارات دست نشان کرد که هون پارتیا ترکیه نه پارتیا گلانن پارتیا براتیه نه گلو نزیکاهیا براتیه نشانی هدف تیکرن نشانی گلی کرد نزیکاهیه که براتی تی دست نشان کرن کو مروف هسته که وسا ور بگری کو یعنی وکی هدف خو وکی پارتیا براتیا گلان دست نشان بله نه ام ادعا دکن ام ویا ادعا دکن اگر که دریه چاپمنیش مرا نه هاتا گرتنه ما بکار بیا برای چاپمنی خوب میلیون آبدا ناس کرن هم باور بکن دوی پیواجوی دا یه ریوبریا جواکا ترکیه تسلیمی ما بیا نه دری مدانه گرتن بری هفته حاضرانه دوی پیواجوی دا قسمک بجی هندک بجی تلویزیون جی دامه مجد تبی ترکیه مجی وی چاقی وی پیواجوی او درفت بکارانین ما برنامه هدفی جتوی ترکیه را گود جیه کلی هاته فهم کرنه آلیه فیزیکی و امتدا لی ریخستن نینن تنه برای تلویزیونی که ما پروگرام خدا ناسین جوی دریجی پشتکه که مزن جمع را هات جتوی ترکیه هفته هازی بریا هفته هازیرانه پشتی وی تلویزیون ما قدخه کرن آن هاجی تلویزیون ما قدخه نه ام به فیزیکی بقار بیم خوب بگیین کی جان هل بجیری ام خبات خسر فیزیکی دمشینن یعنی برای چاپمنی ام سبه نیورو ایوارا وکوانا خونه کارم بگیین به میلیونا هل بجیرا جبر ویه که ام خودگیین کی هم باور بکن ام کو برنامه خوشی را دبیجن ام هدف دنه ناس کرن گرمایی که مزن درد که و پیش آلیه براتی واجی آلیه آشیتی واجی لی هنه تو چه بیجی جوان را بیجی اقتدار وقتا اشارت دیده واندا دستلات وقتا اشارت که اوانا ایرشی سرمدکن او هجمار وانا گلک کیمن میریف دکاره بیجه وقت چتانن جی اوانا او چته کتین سرمه ام نکارم بیجن سرناوی گلی ترک او چته وان بویرا دکن وان ایرشا دکن یعنی از ویاد بیجم پرسکری که پارتی ما پسکریکا پارتیا ما برنامه ما سیاسی پسکریکا گلی کرد به گلی ترکیه را هیچ تو نابجی بله دوی چرچوه ده کک مصطفى نها درایا گشتی یا کرد جدیدین که هیا کو هدف آلی کردور آلی کردستانی دناف خود ایزوله کر او خواه سپارتیا پارتین چپگیر آلین چپگیر این ترکیه حتی او آنینه کرنه سروکین لیسته این خواه او آلیین کردور کردستانی دناو هدف ده ایزوله بونه برسوا وجبو وی پرسیچی بله او نیرینه که چوتا بنی ام ویا زلال دویجن هدف نه پارتیا هریمکیه
هدف نه پارتیا نتوکیجی نه پارتیا کیم نتوکیجی نه پارتیا تنی دفدور کیجی هدف پارتیا ترکیه هدف برنامه وی جبو پرسکری که 8 میلیونی ای ترکیه جواکا ترکیه یعنی پروژه مهنه پرسکری که هم تثبیت کن جبو پرسکری چاره سرکرینه تثبیت مهنه میرم رابه وی پروژه که تنگ بکه işte çepkira peşengiya wî dikin çepkira mesela inisiyatîfa HDP kirine destê xwe gelê Kurd de hejmara wî zêde ye ji ber wî yekî dane pey çepkira evana giş yanî ez nikarim belê gelekî wî bi niyetê ve girêdayî ama mêriv dikare viya bêje kî ku dixwaze pirsgirêka gelê Kurd were çareserkirinê hevşerê hanê bisekine kî ku dixwaze pirsgirêka demokrasiyê civaka Türkiye bê çareserkirin باشە کەک مستەفا دەنگدەرێن وەکینە باشە کەک مستەفا دەنگدەرێن وەکینە ئەو ئالین گۆ دەنگ ددنەوە ئێک و هەدەپە دەنگی خۆ دەگری ئێک و هەدەپە نەریتی ئاوان دکێ بەێ دەنگدەرێ me tenê Kurd nînin evê bira her kes bizan be kî ku bernama HDP فهم کریه پژراندیه او گش دنگدیری منه ام ویا بزنبن محتمله کی هجمارا دنگدیرا یا گلی کرد ای ولاد پاریس خودی رومت زیده یه محتمله یعنی وسانه جی رئالیته جی اوه لی دنگدیری ما وی پروپواندا که هیچا وگو دنگدیری ما وی پروپواندا ناکن ایکو هنه که اساس خدا دخوازن ما پاشتا بکشینن دخوازن اف امودا که سر هده پی و جواکی را ای مزن ببه خب ریخستن بکه وقت چانده که ده شخص هده پیدا جبو 8 میلیونی جواکا ترکیه ببه اساسه که بنگه که بگره پیش روزی دا ریوبریا ترکیه تیخه دستی خواه کی کوانا ناخوازه آنها وقت وچوانی زمان لحنبر ما و پروپاگاندای دمشینن ام و پروپاگاندای قبول ناکن دنگدیری مجی ورنا فکرن برا اوی هر کس بزن کەک مستەفا هەروەها نوها تورکیە دچێ هەلبژارتنێکی گەلێکی هەستیار سیستەما تورکیە تێگوهارتن li Türkiye du bereyên bihêzê got diçine helbijartinê hene bereya cumhur û bereya millet. Gelo di pratîkê de piştî van helbijartinan serketina van aliyan de gelo tu cudahî heye nîzîkahiya we veke HDP ji li ser vê yekê çi ye. Belê Niha em dikarin vîya bêjin. Esasê xwe de em dixwazin programa xwe ji hilbijêra ra bêjin, ji dengdêra ra bêjin. Programa xwe binenasîn, programa xwe mesas bikin, mezin bikin, birêxistin bikin. Em dixwazin desthilatdariya desthilatdariya em dayîne tenîştekî rêveberiya Tirkiye bikeve destê me. Esasê me xebata me li bo vî ye. Lê ew her du blokê ku we behsa wan kirin, tifaqê ku çêbûne. Tifaqa Cumhur aniha dî tu ji bo pêşerojê tu hêvîkî nade vê civakê. Yani ji xêncî şer tu tiştekî nafikire. Şer jî serî da ser pişta Kurda dimeşîne. Li kî derê dibe bira bibe dibe. Kurdekî ku bixwaze xwedî înisiyatîv be li zimanê xwe nasnama xwe çanda xwedî derkeve tenê Tirkiye da na. Li kî derê dunyayê bibe bira bibe ez vê statiyê qebûl nakim ez ê êrişî ser kim. Zihniyetek ev e. Yani hilbijêrê me û dengdêrê me partiya me elbet li cem vana nabe. Di kîjan astê da dibe bira bibe. Lê aliyê dinê. Aliyê dinê niha hinek tiştê nû dibêje. Dibe ki sibê eger ku em ev desthilatdariya serî here desthilatdarî bike ve destê me em ê çi bikin dibe ki em ê mesela ev o hal em ê vê rewşa awarte vê ji ortê rakin em ê nizam çi bikin em ê wer bikin pirsgirêka Kurd em ê meclisê de hinde destê xwe em ê bi meclisê bi rêya meclisê çareser bikin evana giş tiştê nû ne yê bikin nekin ew tiştekî dine lê hêvîkî didin bira neybîrkirinê 2050 da anha serokkomara wî çaxî serokwezîr bû Erdogan jî çû Diyarbekirê tiştek got ev pirsgirêka min e ez ê bedelê wî çi dibe bidim aliyê siyasî va ez ê wê zehîrê jî bixwim ez ê vê pirsgirêkê çareser bikim wî çaxî jî me piştekek dabû ji ber çi ji bo ku ev pirsgirêk were çareserkirinê ev şerê hanê bisekine ev xûn bisekine kî ku tiştekî çirûskekî jî weke çirûskekî îşaret bike nîşaneke be em ê pişteka xwe bine wê nîşanê bo ku ew çirûsk bi rastî jî bibe zemînekî bibe îşiqeke zêde ji bo çareseriyê niha em jî
ادی ما امودا خو دنگدیری ما جی پارتیا ما جی گله می برومتی هیویا خو جوی دستلاتداری برینه ادی زانن که اف دستلاتداری جبو چاره سریه تو تشتکی نه که گاوه کیجی ناویجه دبی از قرکم خنجی قرکرنی خنجی تنکرنی تو تشتکی پیشنهاد انگو ام دکارن ببیشن کو د گرا دویم ده جبوی سروکوماری گر رجب طیب اردوان عالیه کی بیل برانبری وی اینجا به یانجی کسایتیه کی دم به حلوسته هدف دیچی به حلوسته هدفی وربه نه حلوسته ما ام تورا دوامین هیچ آنها هیچ نقاش ناکن یعنی حیا 24 حزیران ام تورا دوامین نقاش ناکن جبر چه نقاش ناکن نامزده کی ما هيا خباطه ملسر وی اساسیه دبه کل اتفاق جمهور دا سروکومار آنها دیسا یک جوی بمینه او بمینه لی آلیه دنه هی کی بمینه بلی نینه بله اینه که انکتی کتینه کرن انجام انکتا دبی که بریز اینجا هنه که درکتیه پیش راسته لی بله اساس مدا محتمله که نامزد مجی تورا دو دیادا لحنبر اردوغان یعنی بکوه ناو یارشکی محتمله یعنی جبروی امنهاف دا تورا دوامین هیچ نقاش ناکن ام دبین که امی بخوتن نامزد خود در باسی تورا دوامین بکن امی وی چاخیجی نامزد خود یعنی دنگ خود بنا نامزد خود اساس ما اوه لی ام اویجی دویجن مثلا محتمل با که بلکی نامزد ما در نکد یعنی آلیه دنه بریز اینجا آنزیه کی دنی کی دبه فرق ناکه کی درکت لهمبر اردوغان وی چاخی بریارا ما اوه پارتیا ما رونی بریارگه های کی جی دگره دگلک آستادا نوا دو سه روزا ده همه بریارا خوب بدن لی انویاد بیجین دنگدیری ما هسته وانا سکنا وانا آنها ویا یعنی وی ری نکا ناد نپیش یا ما یعنی اشغا که اساج مرا وی ناخن اف بیار اف بریار پشتک محتمله که زر زیده جه اردوغان را نابه بله پیاما و گهشت کک مصطفی سپاش بوی بشداریا و نامزد پارتیا دموکراسی گلان HDP استانبول مصطفی اوجو گود باسی روژا ایرو ده تلگل سلام حرمت جبو وجی سرکفتن جبو متوا تماشاوان نشام هاتن داویا برنامه ایرو یا باسی روش حتی برنامه یک دین باسی روش هر شب